Kak sam trčal sam, pol godine ja sam istrčal kao taj neki polumaraton u Maksimiru, zapravo sam istrčal 21 km po Maksimiru sam. I onda sam htio bolje spremiti pa ići na zagrebački polumaraton. I onda sam se počeo forsirati. I onda sam si ozlijedio Ahilove tetive i onda sam pauzirao. I onda kad sam pauzirao sam ti čitao onu knjigu Born to Run, ne? I onda sam si napunio glavu s tim bosonogim trčanjem i još je tu bilo ovaj Ivša koji je to isfuravao, pa sam imao nekakvog idola u tome, ne? I onda sam ja krenul s tim, a kak sam već spomenul, ja sam ti malo ono navudren, s nečim krenem i onda je to kojiš hardcore. I onda sam počeo i onda skužil sam da mi je to skroz fora. Ima sve svoje za i protiv, ne? Ali kad trčiš u tenisicama onda ne osjećaš podlogu pod kojom trčiš. Onak, to ti je nekakav osjetilni užitak više u životu, kad trčiš pa osjetiš trava ti je pod nogama, kamenja, ne, normalno, onda se desi da staneš na kamen ili se bubneš u neke, onda ti baš nije tak fora. A druga dobra stvar je mislim si ojačaš malo noge, jer ipak ti je noga cijeli život u cipeli, onda ti malo ti neki mali mišići u stopalima atrofiraju, onda ti sve to malo ojača od tog bosonog trčanja i to ti je jedna prevencija ozljeda. A isto jedna stvar ti je kad se naučiš nekak više pazit kad spuštaš nogu dole, ne nabijaš i to. Koda kroz taj način kak naučiš nježnije trčat, naučiš se trčat tak da gubiš manje energije na trčanju, naučiš se nekako pustiti u tome. To je recimo dobra stvar, a loša stvar je kilometraža, velika brzi treninzi, to jednostavno ne ide, kužiš, pogotovo po asfaltu. Ja sam znao forsirat kak sam navudren, ja sam forsirao po asfaltu neke brze treninge, dionice od kilometra i to. Kužiš, onda dođem doma i napravi mi se na stopalo ovak tu podljev, kužiš, i dobro, to prođe za par dana, ali prvo misliš, imam stres, frakturu, gotovo, kak sam glup, kem je to trebalo, ali to je sve nekak prošlo, ne si kupiš ovak tanke tenisice i u tome trčiš, pa nekak s tim preživljavaš. I onda ovu zimu, kak se povećala kilometraža treninga, ja sam skužil, mene stalno poslije treninga bole noge. Ahilove tetive me neke zezaju, tu me neke kod koljena boli. Ja sam odlučio kupiti tenisice i onda kad sam počeo trčati u tenisicama sve toga je nestalo. Ima tenisica isto super, ne mreš reći. Ali kad dođe toplije vrijeme, onda budemo kombinirali recimo te brže treninge u tenisicama, a ove kraće treninge koji idu i koji nisu po asfaltu, mislim to sam si sam jedne sandale napravio za trčanje onda u tome. To ti je, kužiš, mislim isto nekake mene ljuti, ne? Imaš tenisicu, kužiš. Da ljudi naprave tenisicu, to treba 20 inženjera, dizajnera, cijela industrija oko toga, to treba ovaj materijal, onaj materijal testiranja, sve, cijela znanost oko toga i onda ti možeš kupiti proizvod cijelog toga mozganja za 500 kuna. Onda ti dođe barefoot tenisica koja je malo rukavica za noge, komad gume i malo tkanine, onda ti ju naplate duplo više. Kojiš, ja sam rekao jednostavno neću, bez veze mi je dava za to te novce i vidio sam da postoje te sandale i otišao sam kod postolara, kupil sam gumu za popravak džona tanku, zrezal, zbušil rupe, napravil sandale i to meni funkcionira.